国际新闻来看，法国一个非洲的17岁查甫囡仔被警察枪杀引起暴动，这已经第3天了。抗议嘛，唔难发生嘅法国真侪都市，佮拖到比利时，已经有200人被警察抓起来了。宵禁嘛一直到后礼拜一咯。这个开枪嘅警察嘛已经被起诉拘留，伊嘛已经向家属回释咧。 是福建路客运示威的民众，四架拢车受害去，警方凭催泪弹要赶人群，警民冲突随时都可能发生。几日间之前，法国一个17岁非裔少年男孩因为故作零检被关警射杀，引起全国民众愤慨，一直发生暴力示威。根据法国内政部目前已经出动4万警力甲宪兵应应暴力事件，全国各地至少100人被逮捕。 经济大众运输系统暂停营运，巴黎甲周边地区会宵禁到下礼拜一。法国总统马克龙也出面谴责警方开枪行为，同时呼吁群众保持冷静。La mort d'un jeune homme est ensuite de réaction, vraisemblablement de tentative de récupération. Et les dernières heures ont été marquées par des scènes de violence contre commissariats, mais aussi des écoles, des mairies, et donc au fond contre les institutions. 咱个妈妈孙伢真侪人伫事件发生的南海啊地区游行抗议。伊昨个第一摆接受媒体访问的时阵，这批这案件有种族主义动机，游行差不多6000人参加，真侪民众表达对警方的不满。J'ai confiance en la police pour plein de choses, mais là il y a une recrudescence de morts qui est inutile et qui n'a pas lieu d'être. 目前开枪的警察被控杀人罪，遭起诉甲拘留，也已经向受害者家属来回释咧。不过，耶律师所表示，会伫法庭顶悬证明警察是依法行事。公司新闻，杨安编译。